Nandam chiang ha mo kong hi kulang nga nyang ni kule ni ruk jing lei thong chim nak in nan kut kanin tlai chan ha mai ngun thabor kasi CDF hongoram ni antlai mi CNO CNDF UCR Secretary antha chan chiongram falam peng hongoram maram chunga shambut mi chiongram chawza chungtal HPO CDF hongoram ni antlai mi Chim Brotherhood chungtal CNO CNDF Assistant Executive Secretary 1 Lalrol Lu at Henry Lu Te Chu Mauna kar I rem de na ka kho na hati in ogot kulali a khan an tha chan kong HPO CDF wang ram jong wang wei tu ni an chim alwan cha July ni a wang ram tol chumi na chung a harsat na ngan pi atlun tar tu na lak a atal ve mi kot khir lampi lei in ral kap frei tu lu bit CNO CNDF Assistant Executive Secretary 1 Lalrol Lu at Henry Lu Te Chu ogot ni nga a khan walngoram maram chung I a ummi chege pakhat a antlai I chaklat nak antua di hu a HPO CDF walngoram ni maunau kar I rem de nak ko na hati in ogot kulali a antha chan tia thai si CNO CNDF Assistant Executive Secretary 1 Lalrol Lu at Henry Lu Te Chu CNO CNDF Upper Children Ration UCR a shretu lubi pakhat asi palngaram anlang nak leo a chuan rola tu pakhat asi I pakhiu lampi in Rikodar kopi lagding a akalmi CNO CNDF ralkap le an leitang ralkap pol a shretu na asi tia relief post ni alang ter HPO CDF palngaram jongwang tu ni chun Henry Lu Te hi ogot ni na a khan palngaram maram chung I hun pakhat a kan tlai I a help ning in chakhat nak to ding a kan shruai Henry Lu Te ni chun palngaram an ka nak a ruang CDF palngaram ral kap na chu timchia mam te in an ka masa na kong palngaram an ka nak a an ma lei I atang mi pol kong le palngaram chung I tol chung mi na umnak in pol an bau I tol chung mi harsat nak an tek na kong zong achim tia the relief post a achim chupin a hi kong a hin Henry Lu Te ni chun CNO CNDF ni unaw malama kar a thildo cha lo an to sarmi zong a khalfian tha a kan tim tu simhan ha se lo ma unaw kan sina katlaw helo cha a ogot kulali a khan pastor ha le achung khan ha mai a pathian min in kan nge thiam na kong kan chim ve pastor le HPO CDF wangoram jongwa ngai tu na ni maunau kar a thilfi nung tu ti loading in chon piak nak betoi zong kan chim phone tia HPO CDF wangoram jongwa ngai tu ni chun achim chap mizapi natlak nak talo in minau nan rot na chun kanin dau bit malai tia matupi pen area pathum ukshroi tu phuni anthan chungram matupi pen area pathum maram chung a mizapi natlak nak talo in walkap tlak ding a sham sham in siakak chiale minau nan rot na chun mizapi ni aher in kanin dau bit malai tia matupi peng area pathum mizapi ukpetu phuni ogot kulali san a chathan inchua matupi peng area pathum tol chumi hale tawangwai tu phutna chu ogot kula thuma khan tomberwa na ngai I Chim Brotherhood chungtal MRO CDF matupi ni World laging a sham sham in minau anrot ni ha kong he peklai in sai mai na kan ngai di hu a atu bantuk in chathan an chua hi asi MRO CDF matupi ni matupi peng humhim nak ding kong he peklai in chan tha ani lak riang mang I sual nak ngai lo siang te chim na kumkling lo siang hak chia na le minau ha chu World lak ding a sham sham in anrot ni ha ni hin Pado khen nak lim hang azor tar kho sham sham in ral kap lak tar nak ni hin matupi phu malama kar a lungwal nak chua tar lo in
pukhat le pukhat kar a boibai na kachua tar kho I wal chung mi na zong fa na pe kho na MROCDF matupi chu dau than nak shem lai phu malama kar a rendai nak sardu lo in an ma du nak long an pol I an chol chang ruanga hin biak nak lai upa tha li trong ro wei tu tha ni ramdai na tlak nak an le mi vialte song an bor lang mang ruang a atu chu mizapi mi khazang an pik lo mi le an chau han lo mi ral kap pu pakhat a ani chua chang tia matupi peng area pathum mizapi okshui tu phu ni an than mi a an lang ter MROCDF matupi ni kan huram chung a tol chung mi ral kap lak ding in an rot mi na chu fak pi in kan dau kal tia CDF matupi ni an than chiang matupi peng chung a shambut ni chiang chawza chung tal CDF matupi ni kan hum hak mi huram chung a chim brotherhood chung tal MROCDF matupi ni siang hak chian ha li siang chat chim CDM chawza ren tuan tu na tal in ral kap lak ding a sham in min nau an rot mi na chu fak pi in kan dau kal tia Chilean Defence Force matupi ni ogot kula lizan a chathan an chua Chilean Defence Force matupi chu SC kap no ngai nak tharlo a shambong kho nak ding cha a chi se choram chung I a chang chu ma mi boy bai nak velte a dei kho nak ding cha a si se kan si kho chung in kan ni zom chu ma liao a si chupin a matupi peng tol chungi na an zon kan ro na I malama kar a hriam nam itlai in boy bai nak a ti nak ha lo song dei bantuk dan tat nak man kan tua lo I kan chol chang phone lo asena in chin defense force matupi MRO ni hin kan ni funtom kho than nak ding kong chu a chim long an chim I an tua sar nak a an lang tar lo pin a kapni kar boy bai nak fa tar ding in an chol chang leng mang thongni ko langa July ni hlei thum a chathan kan rak chua chang bantuk in MROCDF matupi chu kan hmaram chung a an rak lut I ralkong he pe lai in kapni kar boy bai nak chua kar an tim mi song kha mizapi ni nan thei chiao chang mi a si tia chiram chawza chungtal CDF matupi ni atu zong MROCDF matupi ni an hum hak mi hmaram chunglong a selo in kan hum hak mi hmaram chung a umhunan khwar I siang hak chian ha li siang chachim CDM chawzaren tuan tu na dal in ral ka plak ding a minau an rot ha atu bantuk in an to sarnak ni hin mizapi ni andu mi le ruwa chan mi kap ni ifun tom ding an chaw handu lo mi song alak tar I kapni kar boy bai nak song kar tar kho chupin a atu bantuk in an to asar mi wanga hin ko chungi na chu thin phang in an I ahim nak hungkol in an zam na MROCDF matupi chol chak nak chu mizapi ven him nak selo in ra chang chol chak nak asi cha a fak pi in kan dau kal I kan mo chet na kan ni chu har nak atwar leo mi tol chungi na he mun khate a kan dir peng lai tia Finland Defence Force matupi ni an than mi a an lang tar chi Malaysia chawza ni Myanmar ram mi zalen hai khatal in ramdang mi zanhi sompwa ling an ram chiao a an kwa than ha Malaysia ram Johor ram kul immigration zung ni Myanmar ram mi zalen hai khatal in ramdang mi zanhi sompwa ni chu an ram chiao a an kwa than ha kong Immigration Department ni ogot pulanga a inthan Malaysia a puning lo in alut I kubade ning in tlayan sinhu a thongthak ni ha chung in alut ni pol chu Johor Rampul Immigration Zone ni an chol ha chola tong mi ha chu Myanmar ram ni zale khat Indonesia ram ni zale somli Bangladesh ram ni haili Teluk ram ni pasari Pakistan ram ni parjok Thailand ram ni parjok Cambodia ram ni panga Nepal ram ni pahni le Sri Lanka ram ni pakhati in andi lakfon minung zahi somkwan ni an si tia Immigration Department ni an lakder atu bantuk in an chol mi nga ramdang mi zahi somkwan ni chu Kuala Lumpur khopi van longbol in an ma le an ram chiao a an kwat ha I
Malaysia ram a lut khauti loading in an min cha jin zong an lak nga tia thei si Malaysia ram a tlai atong I kong thak atong mi nga van long chin na ring cha a ti in chungkhar salho rol chan ni Malaysia tangka in ringgit jasari somthum cheu chu Myanmar embassy I immigration tongwa ngai tu ha sin a an pek tia thai si Malaysia a tlai atong mi Myanmar ram a ko than atong mi Myanmar ram mi ha ni yangon khopi shambun lai che that bu LCB sin a pe tlai na tua I bong hal kho an si kong lai che that bu LCB tongwa ngai tu pakhat ni July kulanga a khan lungmali post a arak shim alwan cha July kulali chunshime lam pahni tuk song a Malaysia no ngai tu thani chinmi thai thumtal in Myanmar ram mi somkwaleng chu Myanmar ram a an ko than ha I yangon khopi vanlong bol a lai che thabu LCB ni an vadon ha I an help me pol an torel piak ha dia thai si Petlai nak pu peng hu President 0979584140 Hulian Iap VP3 098959248486 Hu Biak Chungmang Secretary 0926159152 Chawai peng ka daw na ka SCC kuling anthi tangthi phuni SCC moto pakhat an khang kanai tari ram than chawai peng tingkan tong khwa ka daw na ka SCC ral ka play in minung kuling anthi I SCC ral ka moto pakhat song mai in an khang kong duraka kolumni ogot kulanga a an than ogot kula khal jingai similam pangat luk in Chawai peng tingkan tong khwa a umhuna khwar mi SCC-ral ka polchu Chawai National Liberation Army DNLA I Duraka kolum le tangtipu ni avo ni nak an ka chan ha I swimilam hei ni chung shong kap ni kar ka daw nak achuak chu ka daw nak a chun SCC-ral ka puling an thi I an shyam nam pur nak moto pakhat song tangtipu ni may in an thangpin a SCC-ral ka polsin in MA1 may thalzun ni wan bom hei ni kuche bom panga inaga bom panga le kam nam dang ze masat song tangchi phun ha ni an lak chi kho tia thai si SCC-ral ka pol hi tinggan tong khwa a pezul in hun an khwar ri company kar ka daw na ka chun SCC-ral ka ni waltuk nak van long in bomboi ruktiang an thak luang a nu kan pil tak chung na ka daw nak a Chawai National Liberation Army DNLA ral ka pakhat ni ramle mi phuncha a an thak pek I ral ka pathum ni hliamhan tur ve tia Chawai National Liberation Army DNLA I duraka kolum ni an than ni a an lang tar chi kani peng mizapi ukshoi tu pu tombo ngoi tu hlei thum chu aimhor rong a MUG ni an tlai na Sagai ram chan kani peng mizapi ukshoi tu pu pa a pha tombo ngoi tu hlei thum chu tangka aimhor kong he pe tlai in chakhat na to na ding a ogot pulali a khan an tlai na kong NUG tombo ngoi tu ni ogot pulanga a fe dar in an chim kani peng mizapi ukshoi tu pu tombo ngoi tu hlei thum ni lo thlan nak tangka le mizapi tangka ning changlo in an hanti in NUG chawza sin I report om ruang a NUG chawza runben nak runchi zung shwe nak tang I a ummi hima pin pen kong battalion ni an tlai na tia thai si NUG chawza nol pek nak in kan tlai na hi a si mun khoi lak in a hmorwang I report om cha a adik mi thil a chua kho na ha kan tlai na I kan shan na chaklat na kan tua di na nu a dan tat na kan pek na lai an ma battalion pol ni an ma te in ko khan lai rel o pathalo mi a si tia NUG chawza Deputy Minister of Labor Affairs Uchoni ni achim NUG chawza in chimnak no ngai tu uni bongla song ni report om ruang a kani peng mizapi ukshoi tu pu tombo ngai tu hlei thum chu chaklat nak tu ading in kan tlai na I chaklat na kan tu adi na nu a ubadin ti in kan toren na lai tia People Spring Media a achim ve
alwan cha July ni thai sari zonga khan kani peng bechai boital in kani peng bechai zung trawng ngai tu pali chu NUG chawza ni anrian in andin tar na tia thai si sagai peng a kuba chok ding in achhuak ni SCC Corporal Yelin 9 antlai sagai ram chan sagai peng mingkon palik sakhan in kuba chok ding a achhuak mi Corporal Yelin 9 chu to chungsham tai phu ni antlai kong Unicorn Guerrilla Force UGF ni ogot hulanga a anthan ogot kula khata khan mingkon palik sakhan in kuba chok ding a achhuak mi division som thum thum tang Petlai nak le engineering corps in SCCoral kap corporal Yelin 9 chu to chungsham lai phuni antlai mi SCCoral kap corporal Yelin 9 sin in ponpati zong unicorn guerrilla force UGF ni anlak chi e phone chung a telegram in temin tamanti in minatua e dau khan nak sham lai phu ha azom cho nak ha le Rauchiao nak nga chakwat pol song an hu tia thai si kan kai ni SCCoral kap corporal Yelin 9 chu pezul in chaklat ma kan to aliao asi e kan chaklat di nu a herning in dan tat na kan pek lai tia Unicorn Guerrilla Force UGF ni an than ni a an lak ter Kambalu peng a SCC ni tol chung ni pali an tlai nga i an tha nga inzan hi som li leng an khang sagai ram chan Kambalu peng JP akwa a SCC ral kap ni tol chung ni pali an tlai nga i an tha nga no a an ruak an khang nga kong tol chung ni ogot hulanga a an chim ogot nil hai kwa khan Kambalu peng JP akwa chu khamaya zathum som rukhat battalion in SCCoral kaple an kutang puso tipol ni an luhno I tol chungi pali song an tlai na no a an tha na SCCoral kap ni an tha mi na tol chungi pali chu mai in an khang na I tol chungi an nak in zan hi som li leng song achiam di tia thai si Chipin akwa a alut ni SCCoral kapol ni hin alwan chia ogot nil herup zonga khan Thengtor khwa an luhno I kumsom sari shong asimi tarnu pakhat chu abu in an tlai shem nu a an tha chupin a Thengtor khwa tal in apong kam I a ummi khwa paruk song an luhno I an khang tia tol chungmi ni chun an chim Ruzing kan thong chim nak chu ma vial in kan dong tar ri lai lungmali post tha sang akan pe tu nandi lak chung a kan yalom tok lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan top yak chiao din in kan som ha